أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا وختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدم ريغ موضوع کی اخلاق نتیما واغت کی اخلاق کی اللہ سبحانہ وتعالی انسان آگے حشگنڈگا لبوافاوا ریوتیمائی صفتکا ریوتیمائی عادتکا عدبتا میہگ شخصیتگا ہن ریوتیمائی صفتکم مکینی اخلاق اللہ سبحانہ وتعالی گمی شریعتگا مائی اللہ سبحانہ وتعالی اخلاق بنی ورب دبار وربافا اسلام دینگا مہر مائگن کندر تکبلائیو عقیدہ یا گرنہری بیتا یا عبادتا گرنہری بیتا معاملاتا گرنہری بیتا اخلاقی بیتا دینگا ہریہا کمگی ترب بند اتنگ اخلاق کی احمد اللہ سبحانہ وتعالی الہو اڑکہنگ اخلاق حردنا قدب مٹکا اڑکندت فرد کربی بس بلو نمادا بہیگتن وحی قربان گوافونی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ہم کروں نماد منکرائی تکا فاحش کندت تکم میہا دو ہیلی کدے اما نماد کی منکرائی تکا فاحش کندت تکم مہری اخلاق تریگا ہمنے گوش کندت فاحش کندت منکرائی تک میکھنکت تکم میہا دو ہیلی کدے جگہ نماد کی رود بس حج و زکاة بس مہری اڑکندت تک اللہ تعالی فرض قربا فونی اڑتہنگ اخلاق ریوتی قدر مٹکا ایک ہی بگندو اللہ سبحانہ وتعالی انسانا مائی قربی انسانا مائی اللہ بدی دبا انسانا مائی قربی اہمیہ بدی دبا مائی قربی انسانا ولو جنوار وچتی کے درجہ دیاما دن قبایتو اینا کے آگے اللہ اینا ہیبا قد دبی ہیو وشنو اے وشنو اللہ دبا اینا مائی قربی اینا یکی عبروری مقدس ہیو رنگڑو می ہگے گتگا می بیمتی گا امٹکا خلیفہ وری قربی ادی اللہ سبحانہ وتعالی اڑکندت شرع قربی
he orangalo akhlaq ko libigat ng Allah subhanahu wa ta'ala amur karbe akhlaq nati ami wagu taki ko ba to kirit Quran ko yasin surat ga man Allah wahi karbe ya hasratan adal ibad alutahanga macam huri hitam ay bodu kamay ya hasratan adal ibad ya hasratan adal ibad alutahanga macam huri hitam ay bodu kamay ma yautihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un emiyum gagatang ibubir rasul begala ko wadain nugannawe ibe kala kame demiyum furassar ko malama ko kantattan Quran akhlaq ko tung kya dafa daraja kantattan mihni ma akhlaq natima इंसान नकन नेगे एमी हुन थेदमंग देखे उमट्टा का अल्लाह मिफुन गवा रसूलुंगे मकाम बस एबे कनुंगे हैसियत एबे कनुंगे दरजा एबे कन देवा हक़ गदरा इहतराम नेगे अखलाक नतीमा इमा एबिस रसूल तिमंग अल्लाह मिफुन गमे एबे कलका मेदुगा फुरसार बेरी मलामिन नुकरा Embima kangkam yang hurima ya hasratan alal ibad alutahung gamatnya huri hitam ayke bodu kamai mihum ma boda biyan da wima mihum akhlaq fasidu diyama riwati qiyam taka riwati ma sifata mujtama takun neti diyama misalkan ladwatikang kiyamanterikang mihri mai sifatam mihri kiyamantari kama ladwati kama mi mai sifatan nati hingajja kamga walama ebai kepes agin nonna ebai ki ebes bareng hori bayakan wan em Allah taala kirit Quran ga wahi rabbi wadagadu ahlaknal quruna min qablikum yaba mi hunga kurin hamaka harun tinung Allah garun taken halah rabba faywani Garun ebahi ummah take mige korin tiaba min kurung urun bayaku hadah korbi emihung hadah korbi ki beganto lamma walamu emihung aniya berima ma boda biyan dawima emihung akhlaq fasdu dia memang hadah korbi adi hengna ta Allah wahyi korban gawa fawe wama kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin Allah subhanahu wa ta'ala bayakumihum halahu qurabban wama kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin mihum kongole biyanda kantattahu sabu sallallahu subhanahu wa ta'ala bayakum halakun qurabba wa ahluha muslihun islahan emihum keterega masaki qura bayaku tibba islahan masai qur'ana bayaku usnai mihum ge ulama akhlaq boswe akhlaq fasidwe Biyanada kantatta fitri gendaru mana kurve ene bar wari kaminni ehem bumuga sabun Allah subhanahu wa ta'ala ratta ummaita fana kurva neti kurva fawani akhlaq natumuga sabun khiyana ittagina begendani akhlaq natumuga sabun makara hilai gina begendani dogu hedung amu begendani akhlaq natumuga sabun wakkan gina begendani Leo horma mara maria tala forma hormaikkenduma hagguta nigula gatuma mikangkam minatigendani akhlaq fasidun gasab akhlaq fasidu bima insana negena heddai farate ena heddai farata taka ena koranje gadara ihtaram usne akhlaq natijakaye Allah subhanahu wa ta'ala kirit Quran ga wahi Quran ga wani wama qadarullah haqqa qadri wama qadarullah haqqa qadri emihum Allah taka ada koranje haqqu qadara ihtiram adain kore mai Allah dewa haqqu qadar Allah taka dewa haqqu maqam mai bafain naki gaitimaga mihun naki timaga awatrin naki kiha